Snimanje dugme. Podigni na dugme aktivirali. I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o 4K downloader aplikaciji, no pre nego što krenemo, klipovi su izašli danas u toku dana iz razloga što mi se sinoć ispraznio telefon i onda nisam mogao da ih objavim, tako da to sam učinio danas u toku dana. Sreća pa nije bilo mnogo dugačkih klipova, a neće ih biti ni sada. Bez daljeg odugovlačenja ja ću se odmah baciti na priču o ovoj aplikaciji. Aplikacija je namenjena za preuzimanje video zapisa sa YouTube-a, Soundclouda, Facebooka, Dailymotiona, Vimea i ostalih platformi u MP3 formatu. Namenjena je za preuzimanje isključivo audio klipova. Potrebno je samo da kopirate ili otkucate URL videa koji želite i da preuzmete taj video. Možete ih preuzeti i nakon toga otpremiti na svoj iTunes nalog. Također možete da promenite i proxy u podešavanjima proxija. Ukoliko želite da preuzmete neke zabranjene videe u vašoj zemlji. I uglavnom to je to što se ovog videa tiče. Aplikacija je dostupna za Mac 10.1 ili noviji i za Windows i za Windows u 64 bajta. Možete je preuzeti na sajtu blindhelp.net. Svi linkovi za preuzimanje su isključivo krekovi, tako da bez daljeg odugovlačenja lajkujte ovaj video i ako vam se svideo, subscribeujte se na kanal i šerujte klip, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. To da veliki pozdrav i naravno, ćao!